Inama ya kane y'urwego rw'umutekano ruhuriweho n'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yaganiye ku cyiciro cya kabiri cy'ibikorwa bigamije kubahiriza amasezerano y'amahoro yasinyiwe Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, harimo n'ingingo yo gusenya FDLR. Uru rwego rugenzurwamo intambwe zimaze guterwa zishingiye ku masezerano y'amahoro ibihugu byombi byagiranye kuwa 27 Kamena 2025. Umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye na Afurika Musada Blos abinyujije kuri X kwa 20 Ugushyingo 2025 yavuze ko impande zombi zarebeye hamwe intambwe imaze guterwa mu kubahiriza amasezerano y'amahoro yashyizweho umukono kwa 27 Kamena 2025 Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Zanasuzumye uko bikorwa muri gahunda y'ibikorwa bya KUNOPS igamije kurandura burundu umutwe wa FDLR n'indi mitwe yitwaje intwaro ko byubahirizwa. Yagaragaje ko u Rwanda na EDC byahamije ko bifite ubushake bwo gushyira mu bikorwa gahunda y'ibikorwa by'umutekano igamije kubahiriza concept of operations. Abagize urwego rw'umutekano ruhuriweho barebeye hamwe intambwe yatewe ku cyiciro cya mbere, baratangira ibiganiro by'icyiciro cya kabiri harimo ibikorwa byo gusenya FDLR no kuvanaho ingamba z'ubwirinzi ku ruhande rw'u Rwanda. Intumwa zitabira ibi biganiro zirimo iz'u Rwanda, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, iza Katari na Togo ifatwa nk'umuhuzo wagenwe n'umuryango wa Afurika y'Inzu Ubumwe na komisiyo yayo. Muri Nzeri 2025 byatangajwe ko ingamba zose zigamije kugarura amahoro hagati y'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zigomba gushyirwa mu bikorwa bitarenze mu mpera za 2025. Ibikubiye muri KUNOPS ni amahame ya gahunda y'ibikorwa bihuriweho na gahunda yo kurandura FDLR ndetse no kuraho ingamba z'ubwirinzi. Aya mahame yari yaremejwe tariki 30 Ukwakira 2024 n'inzego z'ubutasi z'impande zombi mu biganiro byabereye muri Angola. Usesenguye neza niyo pfundo muzi y'amasezerano yasinywe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo yemezwaga bwa mbere, RDC yanze kuyasinya gusiza kubyemera. Icyo gihe byaremejwe ku Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hari byo bisabwa kugira ngo amahoro agerweho ku mpande zombi. Ku ruhande rwa EDC rwasabwaga gusenya umutwe wa FDLR, gufasha mu gucyura abagize FDLR bakohereza mu Rwanda, kandi EDC igaharanira ko amahoro n'ituze biboneka mu karere k'ibiyaga bigari. RDC kandi yasabwe ko igomba guharanira ko impunzi n'abavuye mu byabo bongera gutahuka. Muri ayo mahame u Rwanda rwo rusabwa gukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho ku mipaka ndetse no gusubiza mu buzima busanzwe abahoze ari abarwanyi ba FDLR, ibintu rumaze imyaka irenga 25 rukora. Aya masezerano yasinywe Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika arimo ingingo zigaruka cyane ku kubaha ubusigire bwa buri gihugu no gukumira amakimbirane. Arimo kandi no guhagarika imirwano, kwambura intwaro ndetse no gushyira mu buzima busanzwe imitwe itari ya leta yitwaje intwaro. Biteganyijwe ko imirimo y'urwego ruhuriweho Joint Security Coordination Mechanism izarangira mu minsi 90 kuko nibwo biteganyijwe ko ibikorwa byo gusenya FDLR ndetse no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho bizabirangiye. Byatangajwe ko iminsi 90 ivugwa mu masezerano y'amahoro yari yashyizweho yo gusenya FDLR n'indi mitwe ikora mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo itahise itangira kubarwa amasezerano agishyirwaho umukono, ahubwo yatangiye kubarwa kuva igihe inama ya mbere ya Joint Security Coordination Mechanism yatangiye muri Kamena 2025. Gusenya umutwe wa FDLR ni imwe mu ngingo ikomeye igize amasezerano ya Washington kandi u Rwanda ruyikomeyeho. Mu gihe u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byemeranyijwe kuri iyi ngingo, umutekano uzagaruka mu Burasirazuba bw'iki gihugu ndetse n'ingamba z'ubwirinzi zikurweho ku Rwanda. Aha dusoje ikiganiro cy'uyu munsi, kanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro bitazagucika.